Mutitoe wa maono wa muigana wa eka 113.7 no nuthu ya mutitoyo ikoretwo iri mucii kuri makiria ma andũ 3,000 aria makoretwo magikara kuo mugaru na watho. Kuma mweri-ini wa kenda mwaka uyu mihango ya kwamurithia ikaria ni yambiriirie kuria ikoretwo igitwarithio na mbere ni maabitha a borithi marongoreirie kugitira mititu na kunina mihango itari mitikirie iria ikoretwo igitwarithio na mbere mutito-ini uyu toria mutafariri wa mihango ya thirikari Rift Valley Abdi Hassan atariirie. Mpaka sasa zaidi ya watu 3,000 ambao walikuwa wameingia kule ndani kwa hiyo msitu tumeweza kuwaondoa. Na hiyo ni kionjo tu, bado tutaendelea. Walikuwa wamejenga vitu ambayo inakaa kama nyumba lakini si nyumba za kuishi. Inakaribia kama 400. Mihango negitwarithagio na mbere thukuru iria ciakitwo mutito-ini uyu itina momoruo kuona igeranio cia KCSE ni iratabanĩrio kuo o hamwe na nyumba ingĩ 20 iria thirikari iranĩire ni kuhuthira. Ile factory ya makaa iwe ya kienyeji iwe ya kisasa tumeweza kuharibu ama kupata 58, na hiyo yote inadhibitisha uharibifu mkubwa ulioko katika msitu huo. Abdi uria kumagaritio ni maafitha a kugacirithia ugitiri hamwe na kamishna wa kaunti ya Narok Isaac Masinde ni uriria aria mahamurithio kuma mutito-ini uyu macoke kwao icagi-ini kuna thirikari ndikumariha gukwakirira aria makite hakuhi na mutito uyu matikuhamurithio amu matiakite mutito thiini. Ninataka kwa mara nyingine nitoe notisi kwa wale wote ambao bado wako kwa msitu waweze kufanya hima, waharakishe na watoke mara moja kutoka kwa msitu. The government is dead serious on this matter. Wale wote ambao wameingia ndani ya msitu tunawaeleza kwa njia ya taratibu, na ninawasihi, ninawaomba saa hii, tafadhali fanya upesi, funga virago, tafuta the shortest possible route out of the forest. Onyo hii ikitoka, na siwezi kupeana muda kwa sababu wewe mwenyewe umeingia huko kinyume cha sheria, unataka notice ya aina gani? Kwa hivyo kwanza chomoka, potea. Miaka 5 mihituku undu toyo ni wahanikire mutito-ini uyu mwena wa Narok ya muhuro kuria andu makiria ma 35,000 mahamurithirio na thirikari igikira rugiri rwa thitima iri ta njira ya kugitira mutito uyu wa Mau. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wairima wa Muthui.